Guys, we Orowe idero kana nona mai marakuwa Kenya mutage hiki. Ona hiyo yote ilibebwa na maji. Ona miti kule. Ai, hizi hata sijui zilikuwa wapi. Ona hii yote ilibebwa na maji. Zile miti zilikatwa na maji. Imagine that force. Ona huko. Hata sasa tuoneshe kule mbele. Hii ilikuwa, ona, hii ilikuwa car wash. Huku ni Mai Mahiu guys. Ona. Ona hizi maji, ona. Ona. Ona venye kuna kaa. Kuna gari iko huko. Imesindiwa na by the way. Huko mtu anaweza fika? Tunaweza fika lakini tutazunguka, tutaenda hadi huko. So guys, nataka niwatembeze huku. Huku ni Mai Mahiu. Mahali maji ilibeba watu. Na according to watu huku wanasema more than 200 people. Kuna uwezekano watu wamekuwa mwaka hivi mamiti. Huku kumetolewa watu wengi, so far about 45 people they have been confirmed dead. So angalia ni kule mbele. So hii yote ni maji. Hii maji imebeba hii miti. This is the reality ya huku Mai Mahiu. Ona, acha niwaoneshe. Hii yote ilibebwa na maji. Just imagine, mti inangolewa. Look at this. Wow, this is sad. Very sad. Ona, kule kuna nyumba. Kule mahali sijui kama mtaona huko. Huko ni mahali kulikuwa na nyumba imebebwa huko. Hapa ndani kwa hizi bao hapa kuna gari. Hapa kuna gari zimefunikwa hapa. Hapa hivi kuna gari zimefunikwa. Nataka tusonge mbele. Ona. Hiyo kuna gari iko huko hivyo na tutaenda hadi huko. Moja ni gari mbili lakini moja haionekani. Moja haionekani. So hii maji ilibeba. Imagine venye kuna kaa hivi. Ona huku. Wow. Hii ni bridge. This is a bridge. Wow. So guys, miti kule. Ndio ile miti venye ilivunjwa. Inaitwa flash flood. Ya hiyo kama vitu. So guys, kuna kaa hivi. Kuna mtoni inapitia pale hivi. Hii yote ilibebwa na maji. Hata ukiangalia kuna mbao za kitanda, sijui ni za kitanda. Hizo ni mbao za kitanda. So which means kuna kitanda ya mtu ililetwa hadi huku. Na wanasema kuna uwezekano kwa hizi vitu zimefunika huku. Kunaweza kuwa na watu wako huko ndani. Bado huku kuote maji ilipitia. Huku kuote. Nataka niwaoneshe the other side. So this is the road. Gari zinapitia hapa hivi. Side ni ya Mai Mahiu. Kuna hizi coach the other side, ile ni ile hizi coach yenye ilibebwa na maji. Nataka nivuke the other side so that I can show you venye kuko. So that I can show you. So this is the other side. Hii miti yote yenye mnaona hapa ilibebwa na maji. All this ilibebwa na maji. Nataka niwaoneshe venye bridge inakaa huko chini. You can see. Hii bridge yote ilikuwa imefunikwa na maji. Ona. Inakaa hivyo. Unaona hadi chupa zinabebwa kule na maji. So this is Mai Mahiu. This is how it looks like. Ni mbaya sana, unaona maji venye inaingia huku. So nataka niwapeleke mbele. Huku kote maji ilikuwa. Na kuna basi ya hizi coach pale hivi. According to information yenye tunapata, ni ati hii basi ilikuwa na more than ilikuwa na around 40 people. Yeah, around hapo. Ilikuwa na around 40 people. Na kunasemekana half of the watu wenye walikuwa kwa hiyo basi, half of them waliweza kufariki. Na huku kuote nawaambia huku kuote ni maji imesababisha hizi stories zote. Na kuna matope, kuna mchanga, kuna miti. So hata Kenya imeua watu wengi ni hizi miti. Unajua hizi miti ukipatana nazo ziko zimebebwa na maji, zinakuja zinakugonga. Na wewe mambo yako inakuwa imeisha hivyo. Now, I was telling you about nilikuwa nawaambia kuhusu the bus. I was telling you kuhusu the bus. Hizi coach bus iko pale hivi.
So this is the bus, hizi coach bus. This is the bus yenye iliweza kubebwa na maji, as you can see. So this is the bus yenye ilibebwa na maji. Nataka tukaribia hapo tuoneshe venye iko. Venye unaona ni kuvutwa, inavutwa. Na unaona hata kwa barabara bado huku kuna zinaitwa nini? Kuna mamiti zimevunjika. Hizi zote zilileta huku na maji. As you can see pale hivi pia kuna a certain container. Also that's a container. Bado hiyo ni kama ilibebwa na maji. Hapo kwa kando hiyo container bado kulikuwa na nyumba ingine. Hiyo nyumba imebebwa. So as you can see basi ya hizi coach inajaribu kuretrieve kutoka mahali ilikuwa. So so this is how it is. Huko tuko side ya Mai Mahiu, side ya Mai Mahiu. Mahali mmesikia kuna hizo story. So hali iko hivi, it looks ugly. Kuna kaa hivi. Na ni kuhatari sana. So kuko hivi. So it was a lot of water by the way. Ni maji imebeba watu wengi sana. Ukiangalia hata kule hivi, pale mbele kuna tank. Nataka tuende hadi kule mbele. Nataka niwapeleke hadi huko mbele muone venye kuko. Hizi zote ni miti. Hizi ni miti zilibebwa na maji zikaletwa hadi hapa. As you can see, hii yote ilibebwa na maji. Mti kama hii, imagine. Nataka nimuoneshe mti imeng'olewa kutoka chini. Imeng'olewa na maji. Nataka niwaoneshe. Mti imeng'olewa. Now, mti kama hii ni mti iling'olewa kutoka chini na maji. So you can imagine the force that the water had. Na imebeba watu wengi zaidi. This is the easy coach bus. Ilikuwa na watu lakini watu wameweza kutolewa. Kuna wenye walikufa, nasikia almost half of them waliweza kukufa. Na so kuko hivi. So hali si nzuri. So nataka tuzunguke, niwazungushe huku muone the way it is. I want you to see how it is. Nataka niwapeleke kule mbele. Na bado unaangalia, unajua kuna gari zinapita hapa. So nataka niwapeleke, ona kule kuna miti, barabara yenyewe inakaa matope. Hii yote ni mchanga imebebwa na maji. Hii yote ni mchanga. Hii ni lami, lakini mchanga imekuwa mingi. So huku kwote kiangalia kule hivi, yote ni floods ilifanya hivyo. Na huku kwote maji ilifika hadi huku. Ukiangalia hii side nyingine bado kuna wall imeangushwa pale. Acha niwapeleke hii side ya huku. Huku kuna wall. Kuna wall imeanguka huku. So as you can see, hiyo ni wall. Hata hapa kulikuwa na gate, bado hiyo imeanguka. Huku kwote as you can see, huku kwote unaona kuna blanketi nje. Huku kwote imagine ni maji ya floods. So huku kwote as you can see, si kurahisi hata kidogo. So guys, ona huku kwote hii yote ni maji. Huku kwote as you can see. So hii ilikuwa huku kulikuwa kwa mtu, unaona hiyo gate hakuna. Bado huku kwote kumebebwa na maji. Huku kwote maji imebeba watu huku. Bado niwazungushe the other side niwaoneshe miti. Ile miti ambayo maji ilikuwa inavunja. So kuna hii tank. Sijui kama mnakumbuka kuna car wash nimewaonesha kule nyuma. Hii tank imebebwa kutoka kwa car wash hadi huku. So kuna gari zinapita hapa hivi. That's why. So huku kote nataka nivuke the other side niweze kuonesha. So kuna hii tank. Hii tank ilibebwa kutoka kwa car wash as you can see.
Hii yote ni mchanga. Hii yote ni mchanga. Nataka niuoneshe hata ile mti. Nataka niuoneshe huku kwote. Huku kwote, imagine maji yenye ilifika huku kwote. You can imagine the magnitude na force yenye hiyo maji ilikuwa nayo. Just see. Ona tu. So huku si kuzuri hata kidogo. Nataka nivuke the other side. Juu hizi gari bado zinarusha maji. So huku kwote unaona hata poste za stima kuna mahali waya zilikuwa zinaangushwa, waya za stima huku kwote. Imagine mti kama hii inangolewa na maji. Imagine kutolewa kwa mchanga. Imagine kama hiyo inangolewa na maji. So guys, kuna malori bado za kujaribu kuvutavuta hizi kama niyo hizi coach bado kunayo. Unaona bado maji iko huku na bado sasa hata ukiangalia bado kunanyesha. So kuko hivi huko tuko side ya Mai Mahiu. As you can see, pale kunakaa kulikuwa na uwanja, sijui ni ya shule ama ni ya wapi. By the way, kuna shule imebebwa kabisa. Venye unaona bado kuna gari za kujaribu kuretrieve. Kuna gari za kusaidia, Deputy President amesema. Huku kwote. Just imagine. Alafu mchanga bado nikionyesha chini. Chini ukiangalia unaona hii yote ni mchanga, ililetwa na maji. So that is how it is. This side ya Mai Mahiu. Kuko hivi. So wewe kama uko hapo hivyo, make sure you stay safe. Na bado kunanyesha. Yeah, so it's a mess. Watu wamebomolewa manyumba. Yeah. So guys, when mmeona huku kwote kuanzia huko chini hadi hapa hivi kwenda hadi huko chini, huko kwote kulikuwa kumeflood na maji. Umeona miti imeng'olewa, umeona gari huko imetolewa, umeona inaandikwa maji imeingia kwa nyumba. So hivyo ndo hali iko huku Mai Mahiu, na a lot of people by the way wamekufa, about 40 so far wamekufa, na watu huku wanasema there is more than 200 people ambao wako trapped huku hivi. Kuna magari zimekuwa trapped. So tutazunguka tukuonesha. So meanwhile, keep it Kikuyu Star TV. Make sure you subscribe, make sure you like. Hadi wakati mwingine. Yeah, so adonyo banara tareke ndimwire. Tuko kundu gugu to Mai Mahiu na reke nguire. Na kunyitanu. Kundu guku taru haria thutha ndiwe kana mukuona ire ni bathi ire muraigwa irakuirwo ya Easy Coach. Na reke nguire mai mena hinya muno. Container teria murona haria. Ndiuka ni mukumiona container iria ndirari haria. Haria ni gukuo irakuirwo ni mai. Ndenda ndimuonie miti iria imunyitwo ni kiria imunyitwo ni mbure ni mai macio. Unaona miti ino yothe imunyitwo ni mai. You can just imagine magnitude ya mai macio. Guko thaici kuria tuli as per now kuratuika andu 40 something othe ni wakuite, na andu aguko maruga by the way ona to andu 40 maruga more than 200 people ni makuite, tondu nigo muonia he andu miti ikomanire na kumaruga ona kuu gatagati kwota gukorwo kwina andu. Kuna nyumba ya pale hivi kuna perimeter imeanguka yote. Ruko guo reke ni ndimuonie, ona goko guothe ino maya mothe marakuirwo ni mai, mahuti maya mothe na miti ino yothe. Mai macio marari na force nene, macio ni mai marari na force, a lot of force. Kuna mai marahota kumunya muti umunyago ni karagita wiki ngima, mai maramunya fiu. Imagine. Na aikaria goko maruga by the way ona ti damu iria nene kana ki iyo ti damu iria nene iragikorwo igikiuna, maruga kau no karia kanini. Riu kiuria kiria kikuo ni damu iria nene igikiuna ri kungihana atia. So this is the magnitude of the flood. Kuhana uu guku guothe kuthukanite kuri iguru kundu mai maraingirie nyumba irahatagwo hagatigwo flat, nyumba irahatagwo igatigwo flat. Koguo mwiroreri wewe hau uguo wokira rucini ugacokeria Ngai ngatho, wakoma hwaini wokira tondu ona acio maragikorwo magikoma, mundu urokira ugakora mai ni mokire.
ugakora maĩ nĩ moka nĩ makua kila kĩndũ. So rĩu gũkũ rĩ reke ndĩmuonie nĩguo mwĩtĩkie. Nona ũrĩa kũhana gũkũ guothe. Ona just see for yourself. Ona na saizi hata saizi bado no kũraura. Rĩki bado no kũraura. Koguo we wokĩra rũcinĩ ũgacokageria Ngai ngatho. Kũrĩa rĩ ndĩmũtirakĩona gũkũ. Gũkũ guothe. Passion TV. Passion TV ĩthĩinĩ wa Kikuyu TV. Yes. For the first time. Koguo rĩ gũkũ rĩ na ona rami ĩno by the way ũũ wothe nĩ tĩri ũrehetwo nĩ maĩ. Ndĩrenda ndĩmuonie mĩtĩ ĩrĩa mũraigua ĩramunyagwo nĩ maĩ. Na rĩu kũndũ ta gũkũ andũ a gũkũ rĩ marauga haha ona gũkorwo hena andũ mahumbĩrĩtwo nĩ mamĩtĩ maya. That is the magnitude ya maĩ marĩa maragĩkorwo magĩkua andũ. Na nginya thaa ici ndĩrenda ngorwo ngĩmũtwara mwena ũrĩa ũngĩ muone bridge ĩno ũrĩa ĩhana. Nĩmuona ũrĩa kũhana. Kũrĩa guothe kũrarĩ mĩciĩ ya andũ. Kule mbele kũrĩa guothe kũrarĩ na nyũmba. Maĩ marakuire mĩtĩ ĩno yothe. Mĩtĩ ĩrĩa yunangĩtwo kũrĩa. Mĩtĩ ĩrĩa yothe yunangĩtwo kũrĩa nĩ maĩ marutĩte wĩra ũcio. Ndĩrenda ngorwo ngĩgũtwara mwena ũrĩa ũngĩ na no kũraura. Bado kunanyesha. Yeah, bado no kũraura gũkũ. Na hali ya gũkũ tension ĩrĩa ĩ kũndũ gũkũ. Andũ no kĩrĩro. Hai, ona gũkũ guothe maĩ na maĩ maya rĩ. Mama nĩ ta marathi mongererekete Passion. Ona maĩ macio no marongerereka. He ngari ĩ harĩa ũguo. Ngari. Ndĩrero harĩa ngari ĩkomeirwo. Rĩu koguo gũkũ guothe rĩ mũrona gũkũ bado tũrĩocanainie nona kũrĩa guothe kũrĩa kĩanda kũrĩa guothe kũrakuirwo nĩ maĩ. He mũciĩ wĩ harĩa ndiũ kana nĩ mũrawona. Mũciĩ ũrĩa onaguo gũkũ ũrakuirwo nĩ maĩ. Koguo mwĩroreri wa Kikuyu TV tũkĩte nginya gũkũ maĩ mahiũ na maũndũ ũrĩa makĩhana ti mega ona hanini. Andũ nĩ makuĩte andũ aingĩ mũno na andũ gũkũ marauga hena andũ aingĩ makĩria. Marauga more than 200 people no makorwo nĩ makuĩtwo nĩ maĩ. Haha hararĩ car wash. Hena itangi rĩo kũu rĩa car wash. Haha hararĩ na car wash. Thaiki atuo nakĩ. Gũkũ guothe maĩ maramunyaga mũtĩ ta ũyũ. Nona mĩtĩ ta ĩno mũtĩ ta ũrĩa wĩ harĩa. Maĩ macio ndũkũmunya maramunyaga Passion. Rĩu rĩ na nĩ mwakĩona bathi ya hizi ĩkĩrĩ na kũrĩa ũguo. So koguo rĩu gũkũ kũhana ũguo. Ndĩrenda ngorwo ngĩmũtwara mwena ũrĩa ũngĩ. Ona kuo mũkorwo mũkĩona ũrĩa kũhana. Na muona ngĩthiĩ ũguo mũmenye ngari cirakĩgera o bara ĩno. Bathi ĩyo ya hizi by the way bathi ĩyo ya hizi ndĩnakuĩrwo hau. Hau nĩ gũtwarĩra watwarirwo. Na nginya container, he container yuma hau. Ona nĩ gũkuĩra gĩkorwo ĩgĩkuo nĩ maĩ. So guys, muona niĩ njihũgĩte yo nĩ mbura ĩrĩa ĩ kũndũ gũkũ. Tondũ bado no kũraura. Ndĩrenda ndĩmũtware mwena ũyũ ĩ. Ngorwo ngĩmuonia hanini ũrĩa kũhana. Ona kũrĩ ona maĩ. Nĩmuona gũkũ guothe o kũu uko kuote uko imagine. Just imagine. So guys, turauga we wokĩra rũcinĩ ũgacokeria Ngai ngatho. Nĩ tondũ anything can happen at any time. Andũ a gũkũ marakomire ta kawaida. No ũrĩa mũndũ arakomire ona he mũtumia tũkwarĩtie nake. He mũthuri mũtumia wake ararĩ kuo na baba anga mũrwaru. Rĩu mũthuri ũcio auga atwĩrire ũtukũ. Araiguire maĩ kĩguo. Manegene ataramenya nĩ maki. Hera tukire nĩ makuirwo nĩ maĩ. Aragunirwo nĩ kwĩnyitĩra kĩmũtĩ-inĩ. Anyitĩra post-inĩ. Nikĩo atanathiĩ na nĩ akunĩkĩte guoko. Na the sad thing nĩ atĩ kamwana kao kamwe nĩ gakuĩte. Very very sad. Kamwana kao kamwe nĩ gakuire. Nĩ gwethaga magũgethaga. Guys, o kũndũ gũkĩrĩ andũ a mĩhĩrĩga tofauti. Ona kũrĩ na disaster ĩno. Andũ marĩ ona hinya wa kũnyua. Ona kũrĩ ona disaster. Andũ kwĩragwo Ngai andũ aingĩ. Na ona kũrĩ ona disaster.
Uyu mavitu. Yes, koguo ri ona angi makiongerekaga ucio mavitu ni ekundite kanyamu no tugitigana nake ucio na nuona ngina arathie bara auta ngina kuthwo ni ngari uyu ore arathie ucio ngina no aguthwo ni ngari nona uguo jama uyu ri ruo tore mũrakiona rĩu gũkĩhana ũguo na mwĩroreri wa Kikuyu Star TV nĩ ngũkorwo ngĩmwĩkĩra video exclusive cia ũrĩa gũkũ guothe kũhana koguo nĩ ngũkorwo ngĩmwĩkĩra video nĩguo mwĩrorere muone maũndũ gũkũ mwena wa Maaĩ Mahiũ maũndũ nĩ moru mũno ngwamba kũmũkinyia haha ũguo nĩ ngũmwĩkĩra video cia Easy Coach nĩ ngũmwĩkĩra video cia arĩa tũgĩkoretwo tũkĩ-interview magĩtarĩria endwa ũrĩa maragĩkuirwo nĩ maaĩ tũgũgĩkorwo tũkĩmwĩkĩra ona video cia Rigathĩ wa Gachagua agĩkorwo akĩaria nĩ tũgũkĩmwĩkĩra ona video cia gũgĩkĩonania kũrĩa guothe maaĩ maragĩkorwo magĩkĩhata kũu guothe video icio ciothe tũgũgĩkorwo tũkĩmwĩkĩra gũkũ thĩinĩ wa Kikuyu Star TV kũririkania angĩkorwo ndũgĩkoretwo ũkĩ-like gũ-subscribe nĩ wega ũgĩkorwo ũgĩka ũguo na no wega ũgĩkorwo ũkĩndigĩra comment yaku ukĩnjĩra ũragĩkorwo ũkĩrora wĩ mwena ũrĩkũ ndagĩkorwo ngĩgũthiũrũrũkia gũkuonia just a hint ya ũrĩa maũndũ makĩhana gũkũ mwena wa Maaĩ Mahiũ handũ-inĩ ha Kikuyu Star TV niĩ nani ngagĩtwo DPP ngina kahinda kangĩ reke tuonane. Wewe Kikuyu Star TV hapa 1%. Ndio kama unajua nini? Na niko siviraze video mama. Ngoja nipe hivi. Inakiria kebo kebo tare ina kebo siku platform live ka de ka ore ka hiyo hii udeithĩtie maturenda andũ ta bũrũri ũyũ. So guys, hii ni Easy Coach. So guys, this is the Easy Coach bus. Hii ni basi yenye ilibebwa na maji. Wa. Unaona venye imeharibika. As you can see. So guys, this is the bus. Venye unaona huku ndo ililetwa na maji. So this is the bus. So huku kwote ni maji ilikuja. Huku kwote hizi zote zimebebwa na maji. Huku kwote. This is all water. Hii ni maji. Maji ndio ilifanya hii kazi yote, imagine. Hata unaona hata hii bado imesongeshwa, haikuwa hapa, bado imesonga. Huku kwote maji na ngoa mti kama hii. Ili leto hapa na maji, imagine. Ndio nawaambia hii ilikuwa huko juu. Hii ilikuwa huko juu, haikuwa hapa. Haki. Kai. Ni marito. No menya ina ido ndito. Mangai.